Je jedno zlo koje se hrani medijskom pažnjom. Upravo tako se biraju mete napada. Znate, da su oni prijavili bombe na nekim za medije neatraktivnim lokacijama, mediji to nikad ne bi preneli i nikad mi ne bismo možda ni bili u ovom studiju i o tome. To je ono što je njima potrebno. Ja slažem sa gospodinom Spasićem da je zaista nemoguće da neko u Srbiji na 100 lokacija postavi 100 eksplozivnih naprava. Ali složit ćete se da mora da se proveri svih 100 lokacija. Se slažem apsolutno s time da se svaka lokacija mora proveriti kao da je sama ona i kao da je to prvi put da je prijavljena. I ono što sam ja uspeo da vidim na terenu, a i nekada kad sam odavno bio student MUP-a pa smo mi išli na tu kontradiverzivnu obuku, gledali kako se to radi, verujte mi da oni zaista tome pristupaju svaki dan. Kako se to radi? Pa postoji više alata kako se to radi. Ono na čemu mi trebamo da radimo po meni, to je prevencija. Nijedna policija sveta. Ovakvim situacijama, recimo, bila je Ukrajina zapljusnuta neposredno pred rusku agresiju. Takvoj situaciji bila i Rusija pre nekoliko godina. Isto je bilo veliki broj dojava. Pa i Sjedinjene Američke Države pre nekoliko godina također su na nekoliko stotina lokacija imale. Znači, ovo nije nešto što se prvi put pojavljuje u svetu. Ovo je nešto u čemu postoji istorija. Ja sam siguran da ljudi u službama prate kako se te stvari rešavaju. Ono što sam ja primetio da su sve te države koje su bile izložene ovakvim napadima uradile, a to je da su na neki način olakšale posao svojoj policiji. Ne postoji ni jedna policija na svetu, ni najbogatijih zemalja kao što su Sjedinjene Američke Države, koja ima u ovom trenutku raspoloživih 1000 stručnjaka za pronalaženje eksploziva i 1000 službenih pasa. To jednostavno ne postoji. Ali su te države uspele da urade jednu vrstu sekuritizacije, odnosno da se policiji olakša posao. Šta to znači? To znači da su službe obezbeđenja tržnih centara, škola, ustanova krenule da obučavaju pse da pronalaze eksplozivne naprave i da svako jutro preventivno pregledaju tu zgradu pre nego što svi zaposleni dođu. I onda ste vi sigurni da u toj zgradi ne postoji eksplozivna naprava. A pritom svi zaposleni, ali i učenici u školama prolaze kroz ona KD vrata, dakle ne mogu da unesu ni oružje, ni eksploziv. A moram da vam kažem nešto što čitam po društvenim mrežama i nekad se naježim koliko smo mi stručnjaci za sve, od fudbala preko politike pa nadalje. Pa to, mi smo takav narod. Jeste. I onda je, na primjer, juče bila, ali u ovim situacijama, hajde da prepustimo stručnjacima posao, bilo je nekih ideja, kaže, pa to mogu i tetkice i učitelji svaki, kaže, u svojoj učionici da proveri. Pazite, i privatni službenici obezbeđenja svuda u svetu postoje selektovano ko može da bude portir, ko može da bude telohranitelj, ko prati novac, ko se bavi ovim stvarima. Znači, ovim stvarima isključivo i samo stručnjaci, ovo je ozbiljan. Samo školovanje psa, obuka psa da pronađe eksploziv je izuzetno skupa i izuzetno dugo traje i ne može svaki pas. Ne možete vi sad da uzmete nekog psa sa ulici i da ga odvedete na školovanje. Znači, on mora da ima genezu, tradiciju, ta vrsta, ta rasa psa, da su njegovi prethodnici se bavili time. Dakle, to je jedan izuzetno vrlo složen posao, ali u koji mi moramo da uđemo, jer kao što vidite, svetska bezbednosna situacija se menja iz dana uz dan. Mi ne znamo šta nosi dan, šta nosi noć. Moramo da izvučemo snažne pouke iz svega ovoga što se dešava, a nažalost, jedna od tih stvari će biti i to da ćemo možda na nekim lokacijama morati da viđamo službenike obezbeđenja koji će biti tu non stop prisutni, ali sve u cilju podizanja bezbednosti. I mi smo u našem dnevniku puštali, vidim da je u svim novinama,